blackmail artist, se botar sex appeal of whatever, it sell more of whatever. Que men bota mo muziek un tiki liberant. Kung bo family relaties, dus die bo Yunan, bo partner, kung nant influencia bo muziek. Kung project die jari, mita ting tu 3 miljoen aan kaba. Que men, mita dat sowieso bewust die komita terse codilanti. Anders ook met mijn partner daarmee op largo. Anders met wat als auto type muziek aan toe. Wat op kai dingen drive die meneer oké, kita selling points die artist nang aan. Wat dan meneer oké, un blackmail artist, si botti sex appeal of whatever, it sell more of whatever. Que men bota mo muziek un tiki liberant. Kita bing kwese. We zeggen oké, so si mi kanti nang kum men neem het un guy single of zo. Mi tenta ding is situação. Wat besta invita un cosa botar no loke bo. Sempre, ja, pero saki boke toch. A word que me saki me. Bita pata follow a wave toch. Que me poskibi un cantica, me um songwriter. Que mesmo se me tem uns que algo raunchy. I got it. Right. Põe no mesmo headspace para sim, anda eigenlijk ik kon je door minha família ajudar me transition, mas tanto ding songwriting. Por me tabi se me publisti a sexy hat pabo. Asa com me quer para ami. Me ore kujari, the active focus di quem me tá. Mas se me bisabu algo, me quer para obisar me como assim, me obisar me se o ami com minha família, antes de me também yang. Se